Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Tat kidangdan ki rumba ki mahikai ikli panai ka ki siu ka ni siu ka palong yakom ka ni demonstrate hakani ka jaga hak ba ka jingjia ka jinglo musnam ka jiang tipo jala Manipur handai ka senjam ba ka ni siu ka ship kan ni siu ka siri banangkong ka pamanta ka sgi ila palong ka jing tham dumiti tipo khandara om tangkata ka ni siu ka la chupalong jiram ka per kan song perkat yak tak jingu musnam kacing ot kacing dum mala abang tipo jala Manipur om tangkata hali hadi ajinglam jumpa sambang bi jerwa kalian kene so ngelit panju kejat tipo jala Manipur wanya kendu ya kita prarulum lakilom kimitei ikuki idor lang ki perlok kepada ini koki kimitei kumju jaman kapor kijupan snow pat ngakwa menong ngi ke keliang ke kisurun kat ke kaniso bro kawai kam semyang ngani ke seriba mentang bat bisar mano bakla bat mado badai ikamyang ngani jaka pensan jingdawa jono jono hadi yang ngani jaka menta kolong ban penren jaka jingong snapjar ne kata silent attitude jong ka sarkar India lada ka jingai petang jong sarkar India apo jilam ta Narendra Modi yak ejek jia po Manipur kapan isai bakas sokan dia ke amin sim mandon ke cingirung senam jom kita kecek penjulung henti po Manipur bat kata kanam kut tahung te yo dese ke sapoi kapor kenjia Asam kenjia Tripura kenjia Nagaland kenjia Mizoram kenjia ro po ke jelame kala ke jongi namar kumbagalong kaman rada ke yelong kumni Hendru benai kenti kelaya kita jingya senam po jala Manipur i jing sak penyak kelung kena kajing adun pet hendrai i pak kita kibor sensar jong sekar dia la kalau henti po jala Manipur i kiset kelut bagi liak makna ya ki jing dia jong long juman kali kapan perkat dak moi pak ka jemut jeng perkat yolese kasokan dia kadon dak moi pak ka thong ka jongka ban ngala abang kadang tak haidan aja jongka kuno ban penyak pat penmadan dengi ku dicak ulun apa empo kan not dia berkoi kaneso na kapor ni jukren ya kata common issue kita kinungsun kiba long saransar namta tak engineers committee empo notis berkoi kata kita illegal migrants ban bawah senong kanu is berkoi hendai prenya jingya tenti banyak ki bandawa yang kita ke mekanisme kuno berkontrol di tak illegal migran pasausi kolong penban baka sokar dia katau kapak dak kawai pak kabut kuno ban aiding kuno ban injek kuno ban wara pak kata kajing ya bam pak jing senam pleng jungi gicek dulu ibu not isi bro kawai pak kani ka isai baka kata ka perkhat pedang yole se jong kasokar nanti pemilan dia ka perkhat bangi kinot is mindai kinot dia kani ka keren sai menta kamdai ka keren sai le nuru kamdai bi keren mangi ngaso benong ka jingle to sekarang dia ka panpalang pak ka kubur ya ki ei jinglong cuman kuju keren na ka pos padai lo kata ka benta na kalian jogini song na shum bat kani su gajai keren bat le jakma kamdai ta kani ka si menta handai injai pensno na ka pos maka por ya ka sokaran dia la adir palak bakal le hindai nga sobanong adon ka jingong bet tablet dan meba rakam sultu ia kata nga sobanong kasokaran dia ka cukran bahano is dibun taki militant groups nga iba ka kumalong mentang iba ka sokar dia hi kakwa papat kasusu ia taki sengking natia kanamnon kunoy pak kacait penrew ng perkhat kumta rakum gini jingjia ka jiang tipo jala Manipur Delo kata kapentang na sobandang na kaliang tuloki isu. Ibu jika jingdawa bat takubur ke basah kalau sokan dia kali benda jingong senam di Manipur. Kali bengkot si kami jong jing keren. Kasneso kala persang hai bor bala acungka. Kala persang bat persno banyak keren. Bat kiwai bat anian kita dicek bendre handrai. Ngai penban bakasorkan dia ka persang pat da kumbai bakas nak jarja
Kajingdan kita disipai lagi pau hajar yole sikla apa udah kilak nanti po Manipur itek kum tong sulit pe drama kremle ie bakane kapan palang bat naong yole se ka sarkar BJP padon nanti po dali kapakat bat lese kadon pat dagoi pat semua beri umdo man stang ya kita jimpan di ubusnam para rulum bat kadajing sedang na Manipur yole se kan sapur ter awi pak dijala po nanti sepuro kawai Pakum kata nagaliang joki suhi dalai ingat namana pakum kata kanjia kajala bi bijungi apo padanan gitu kendram mas sedang menu badan yang soba kala apa yang jungi prolog badai ki kuki bemetai hingga nagaliang joki su ikentu pan gibur ke pak juki maka jenjia po ni melpur udeng kendok pelah perut henti kemudian perut yang melpur jala jungi bakata gadai kanuksa kami kuat bakun bijak pendiri rulun keba emba song pasak teknologi sebro kawai katong bakmatam kalong detang kejinglong kawai kejinglong supara pak kejinglong buram makaliang imbe sarut mengedak sarut ya kataga jing berkat ong hapan di umsna namar kejinglong umsna makaliang kanampoi sakatong bangin i bakejingkiu jong bijak pendulum mapon ni sendiri detang kejing saki kajing jot patang kajing saki kajing liam patang kajing saki jing ya keput makalian pathakum kajing kasni nakalian juga seng isngau ba asatri juga ni so ya don rangkat banget jing lampa sambil di jerwa patbaro ki student organisation padan asatri juga so in persang kala kaya kuno ya kepangilang la ya keban pensau sekan dia nama kajing yam tham nanti po jelamai pur kata jing yam tham jom kita ipai tulung iba syong basak dengan isi berok kawai pada yang orang kata kabenta bak kadorem ini so ka syim lo jom benta bak nujue mer jemut bak nuju kentu bak kasorkan dia ke mele rada kamle kapani bak kasorkan dia hi ke bakan shot bak kasorkan dia hi ke ba aiding bak kasorkan dia hi ke banra pat ini jium senam kunti pun jela Manipur manu bangat pelong manru hunai kunti umla bantam ya tajing senam dan kamdan di Asia dan dat it spike suar kidan bakile kumpamala panganam net bakum kata kita kisipai suar kena melakukan jam hindai kadon Asia dan dat telo kabanta lada kajing senam mangthi kadang yajur kajing apa dia mangthi kadang yemi nakasgi selesgi so badong baru kajing pli kapan lej sekarang dia badai maka kenapa kli ya kajing duno di kementerian bayului kajing thotlo kapule buti kisamla pule khamtam kajing yang bakri syak penyak ikulung kena baro kosong pokon ko ngasobrong kada baro kajing siya sokar kam lei kadai kesokar ni bapa bat kesokar ni ban syem ni kli tamni kentin berkendian